Très content d'être ici avec tous mes copains, de préparer bien les choses qui viennent maintenant que c'est la CAN. Et m'a félicité tout le monde. Je suis très content d'être ici et de continuer le travail de tout le groupe. Non, qu'est-ce que je vais dire? Remercie pour tous les supporters qu'ils me donnent, qu'il va derrière moi tout le temps, de me soutient tout le temps. Il y a les moments difficiles, il y a les moments comme hier de la victoire. Que je vais donner tout pour le peuple marocain et j'espère de faire grand chose. Non, ça c'est. Je ne pense pas, j'essaie de donner tout pour mon équipe, de faire les choses que j'aime bien faire et comme ça faire de grandes choses et d'aider à l'équipe. لله لا بريباراسيون مزيانه. الدراري مزيان، الجروب مزيان، كاع الاجواء الحمد لله. وهادشي اللي كاين، غادي نبداو بشويه بشويه باش نوصلوا للمباراه الاولى في المستوى اللي كتسنى المباراه. وهذه هي الحياه، فمشى تشالنج، دابا ان تشالنج اخر. دونك هي هذيك، كاينين دراري جداد، دونك غنمشيو بنفس العقليه ديال ديما وهادشي اللي كاين. وكنبغي نشكر كاع الجماهير ديال المنتخب الوطني اللي الحمد لله كيساندوا الدراري ديما، وكنتمناو يعني يكونوا حاضرين معنا باش اونصومبل نقدروا نديروا شي حاجه كبيره ان شاء الله.